Saluti a totus os señores e señoras e bene accatados a sas previsione de su tempus pro casa, che naura su de sette de trigulas. Sas condizioni de su tempus a supra de sa Sardigna videne che lu pagunuilu in transitu de veladuras a su Manzanu, aumento de sa copertura in su portadie chi n'abba trettos associadas a temporales in sa banda orientale. Sorventos a nasolare in prevalenza debiler de direzione murongias a su Manzanu e tenden a si ponere da sa banda occidentale e a si infortiare a comenzare da sa solar centrales e fintas a su zero, portes in su canale de Sardigna, mudar maiores in sa banda orientale. Formares senta mostrare movidos o metamovidos in sa banda occidentale e de su Capisusu, pago movidus o movidus in isatros logos. Sas temperaturas mínimas sunt previstas in fallata leggera a Trettos, Casteddu de Genoe, Tattari e Nuggoro 20, Aristanis 21. Sas temperaturas massimas sunt previstas che namudas ad importu o in aumento leggero a Trettos, Casteddu 34, Tattari e Nuggoro 28, Aristanis 25.